A nakon poduke nagradit ćemo se sa slatkišima. Postoji li dijete, pa i odrasla osoba, koja ne voli taj smirujući osjećaj topljenja čokolade, kolača, sladoleda u ustima? Stoga ćemo ponovo zaviriti u nepresušan izvor popularnih i poučnih, rado slušanih pjesama naših perlica, a to su višestruko nagrađivani mjuzikli. Ovaj put tu su priče iz pera braće Grimm, Ivica i Marica, a čućemo doslovno slatku pjesmu. Naravno, u njoj se govori o tome kako djeca obožavaju sve vrste slatkiša. O čemu se još radi, saznaćete u nastavku, ali već smo vas znali prije upozoriti na to. Ma koliko vam sad slina procuri i porastu zazubice, nemojte odmah navaliti na slatkiše, pogotovo ako ste ih se danas dodatno dokopali zahvaljujući nesebičnom Svetom Nikoli. Brzo će ručak, prvo malo zdrave juhice, zeleniša, a potom se slobodno počastiti. Svatko